Tia aire na se ia pa ia fula fasa. Ulo su ma to ina fa tolu o su ama fatua. Ulo fe o yo tana nei mo to fatua. Su me ria wa o mo to fatua. E no fo ama resistene mo ofisa o to lo te tasel ka to problema. Ai mai se lo sa mo o mo fai o no mo mo wina fa mo le yaso. Ya, lagi memang so for mau manol, malang media manol tau watai manol tau ni yaso. Oleh tu orang ni yang faham mesina, oleh atau faham surat usau faham boy. Ya, kalau pose milo, kalau faham matu faham nganga, faham manoloma, ya ele faham double tu buat faham boy tu ina manolema. Ya, ayat Allah lo sila, oleh matu tau faham fatino sema ulu. Matou tele au mai se ala nga upu e peo tele o telefon wa matou te taufi ia le tala nasi Samoa e matou te toi au batu foi ia o na mo ia te to le uta mo to fam mau ana se mau ulu e ala se fese o matou fili o mai se fe au to tonu le pese o mau ulu mo se fia tu plana o le pese o fatuina e fa tau ia na upu matanga tu ia i mena nga yoi. Ini sesiwa yo ta fiti so fa mane ne ya mana ya mata usaha samo ile fati no ina ne siwa usina la silo mana mo mo nasi ta ku fai to fati no be mo ole ma ku fa samo moni ama ya ole sole ma usaha yo na lo le ma ta ulunga fa mo ya tu lo sul to ina fa to mo no ko fa fe ngani mo pa io au ta mo mo ta to problema so atu mai ma to Yang boleh ini patu fatama, ya ni jen boleh atau sematu selam tanah, tu alam sila, kanon, sawi.
Vamos